L-ilwien u d-diżinji tal-karozza tal-linja l-antika mhux se jintilfu hekk kif nieda l-kunċett ta' karozzi tal-linja elettriċi ġodda li bid-diżinn tal-perit Jonathan Mizzi se jingħataw diera moderna bbażata fuq il-mudell tradizzjonali tal-karozzi l-antiki. Waqt attività fi Pjazza Tritoni li fiha ġiżvelat mudell ta' dawn il-karozzi tal-linja ġodda, il-moħħ wara l-kunċett il-perit Jonathan Mizzi spjega li l-karozzi tal-linja l-antiki għanqlu wisq nostalġija fil-Maltin biex jitħallew jintilfu. Got stuck behind one of Boris Johnson's blue bendy buses, the ones that we imported in 7 years ago. And I was stuck behind one for half an hour. And that's when the magnitude of what we lost really hit me. And I realized that's it. We're never going to see these beautiful icons ever again. And I sort of said, well, we've got to do something about it. You know, there's ways of, from a design point of view, capturing the spirit of the old buses. Il-Ministru Ian Burch saħaq li fil-waqt li kien wasal iż-żmien li l-karozzi tal-linji l-antiki jinbidlu ma' karozzi li jħammġu inqas, permezz ta' dan il-kunċett il-karatteristiċi tradizzjonali tal-karozzi tal-linja l-antiki mhux se jintilfu. Inħarsu li bħal komplement tal-pajjiż ikollna karozzi tal-elettriku. U hawnhekk flimkien ma' Mizzi Studios il-Ministeru ħaseb f'dan id-disin il-qajna il-ħsieb tagħhom sabiex issa nesploraw kemm huwa possibbli u vijabbli li għal-futur inkunu nistgħu niddiżinjaw il-kumplament tal-flotta, il-flotta li qed tkompli tikber u tibdel dik li hemm illum, ikunu ddiżinjati sabiex ifakruna wkoll fl-istorja ta' pajjiżna. Biex b'dan il-proġett se tingħata l-ħajja xi ħaġa li tqanqal bosta memorji sbieħ ta' nostalġija fost il-Maltin, anke jekk it-trasport pubbliku ta' dak iż-żmien ma kellux il-kumditajiet li għandu llum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.